Hey, riperile ka wena mingiseri wa Munghana Lonene FM Makomba ndlela hinkwako laha u yingiseleke u ri kona eka madambu ya siku ra namuntlha. Mina ni jara mhlengwe maforce try by force. Ni ka nukutisela kahle documentary leyi taka hi sonto n'wana un'wana wa ku hela ka n'hweti. Laha eka n'hweti leyi wena mingiseri tanihiloko u swi tiva leswaku January i n'hweti ya ku va vana va tlhelela eswikolweni. Hi va hi ka hi vulavula hi ku va vana va tlhelela eswikolweni laha hi nga burisana na vaendzi va ku hambanahambana laha ni tshambaka leswaku wena mingiseri u ta dyondza swo tala eka madambu ya siku ra namuntlha. Khensa swinene ka wena Themzana Reloaded loko hi lombe nkarhi ku va hi phamela vayingiseri swakudya swa tindleve ka madambu ya siku ra namuntlha. Hi vile na nkateko wa ku burisana n'wana wa vadyondzisi exikolweni xa le hansi xa Gazankulu lexi kumekaka endhawini ta le Soweto eXawela, laha hi nga la ku tiva leswaku xana ku nga va ku ri mintlhontlho ya njhani leyi va hlanganaka na yona tani hi xikolo. A hi twenini. Hi mina Mkhari GP Ilogian Philip. Swiphiqo leswi hi nga na swona la xikolweni. Xo sungula ndzi vona vusweti xikolo lexiwani byi le rivaleni swinene hikuva vana vo tala va huma lomu ya va nga le swi kota camp, tindhawu to fanele va phumula mikachi, va protea staff na tin'wana to tala va ta hi mabazi haleni. Vo tala va vona hi vona va lavawani va pfumala tintangu nkarhi wun'wanyana na uniform loko va mbala nkarhi wun'wani va swa ku vulo siyeriwa. So hina hi nghenisa xandla tanihi xikolo hikuva hi kombela vatswari lava va lavaka lava nga pasa grade 7 va grade 8 va siya mpahla leyi a va yi mbala. Hi mukhuva lowuwani hi vona swo tala swa antswa kumbe swa hi pfuna hikuva hi kota ku vona lava ongeti a va na yona mpahla leyi kumbe uniform leyi, ivi hi va kota ku va ambexa. Le kusunguleni a ku ri mhaka ya titlilasi. Gazankulu xikolo xa hina xa kula lembe na lembe hi vona hlayo tlakuka ya henhla. Se sweswiwani swa lembe ri nga hela hi kumeke i ndzawulo ya dyondzo hi phalala hi 40 class this year kumbe lembe rin'wana nyan'waka nakambe hi vona titlilasi kambe tinharhu. Se eka leswiwani hi ku ya hi mina se swi lulamisiwile. Hi vile nakambe na nkateko wa ku burisana na un'wana wa swidyondzeki eAfrika-Dzonga kusuka eUniversity of South Africa kumbe UNISA, laha hi nga la ku ta tiva eka vona leswaku xana mbuyelo wa ka ntanga khume eka lembe leri ri hundzeke ra 2022 wa antswa kumbe a wu antswike. A hi twenini. I mina Professor Gezani Baloyi kusuka eUNISA College of Graduate Studies ni head ya quality assurance. The results taka grade 12 hi vone eka class ya 2022 ku ve na ku antswa ngopfu swinene, kambe va tlhela va tirha hi marito yan'wana. Va antswise mbuyelo wa vona kusukela lembe leri nga hundza. Class of 2022 yi endlile leswaku hi va proud. Mina Dr. Solipowe ni Deputy Registrar at Tshwane University of Technology. The results ka matric muhashi ti tlakukile nyana compared to last year. Challenge leyi nga kona leyi vona ku ka ti university e mhaka ya ku ya ti subject combination. Mi kuma ku n'wana u endla maths literacy, hala tlhelo u endla science, u endla life science, kambe la ku endla engineering. So hi leswi kuma ku swi nga na challenge kona. Kambe ni ngo vula ti lita Limpopo ti tlakukile more than 5%, leyi nga kona le ka 72.2% loko ni nga hoxisi. Ti vona improvement ngopfu na ku va xifundzha xa Limpopo xi va xi kotile ku va xi pasisa ngopfu ka ti-bachelor hi nga kuma position 3. Ni vona swi va swi ri kahle ngopfu loko wo kota ku khomisa sweswiya a maheteleleni hi nga tlhela hi kota ku ngetelela nyana hi va ka nyana at least ka top 5 loko wo kota ku phusha hi sapotana na ti-stakeholder hi sapotana na mfumo wa hina wa Limpopo
sapotana stakeholder TVET college vanhu hinkwavo lava va nga ka ndhawu ya dyondzo hi kota ku pfuna vana va hina na ku va hikisa na tihosi ti play a very important role ka lembe leri because loko mo tsundzuka kahle hi ve na indhawa lembe leri hi February na premier laha a hi kota ku va hi ayinapa ti-challenges leti hi nga va na tona ivi hi kota ku va hi va hlamuseta ku ri leswi fanele ku va swi endliwa i yini ku ri hi kota ku improve ti-result hi leswiwani hi zamile nyana ku improve ti-result hambileswi hi nga ka xiyimo xo hetelela kambe hi ndili threshold leyi va hi lavaka ya 70% ya mfumo ka department ya education so loko kombisa sweswo hi ta ya phambili eka matirhelo hi vona xifundza xa Free State xi ya mahlweni xi tirha swinene laha va nga khoma number 1 hambiloko ve ministara va nge te hi nga languti ngopfu mhaka ya tinambara kambe i xifundza lexi xi nga rhangela swifundza hinkwaswo ku landzela xifundza xa Gauteng Limpopo i xifundza lexi xi nga kumeka xi ri endzhaku kambe na xona xifundza lexi va xi tirheni ngopfu swinene hi ku se xi le ka tlasi ya 70% hi suke aka va 60 se hi nghena ka va 70 i xifundza xa vumbirhi hi ku antswisa mbuyelo hi vona na vana vo tala lava nga tirha ngopfu swinene eka tidyondzo ta maths na science hi vone n'wana un'wana kwala Limpopo wa ku huma tindhawu ta va xikosese secondary la loyi a nga xiximiwa hi ministara hikuva a kume total eka ti-subject tinharhu ku nga accounting maths na science leswi swi kombisaka leswaku mathicara ya tirhile swinene tinhloko ta swikolo ti tirhile na muganga yi tirhile na yona ndzawulo ya dyondzo ya xifundza yi tirhile swinene so mbuyelo lowuwani wu ya nghena eka matimu hikuva i mbuyelo lowu nga kumeka wu tlakukile kusuka eka malembe ya va 2019 na ku tshemba ngopfu swinene leswaku class ya 2023 yi nga hi teka yi hisa kwale ntsungeni ka va 85%. Loko yi hisa ka va 85% ku ta va hi ta va hi tirhile ngopfu swinene hambileswi hi nga langutana nyana na mintlhontlho kambe vadyondzi va tlasi ya 2022 va endle leswaku hi tinyungubyisa swinene hi ti ba xifuva hikuva a ku nga ri na munhu na wun'we loyi a ehleketeleni leswaku hi nga tirha ku hundza tlasi ya 80%. So swi nga leswi hi tirhe ngopfu swinene hi hlamarisiwa swinene na hi xifundza xo fana na KwaZulu-Natal i xifundza lexi xi nga hlaseriwa ngopfu hi mukhukhulu kambe na xona se xi nghenile ka tlasi ya 80%. Loko hi ta va hi vonini ku andlariwa tinhlayihlayi ta kona xifundza xa Free State va teka dyondzo ku ri xiphiqo xa province xiphiqo xa muganga swi nga leswi va seketela swikolo. Loko wo famba eswitarateni swa madoroba hinkwawo ya tiko rerhu ra Afrika-Dzonga hi ku ya hi swifundza hi ku hambanahambana ka swona lomu ya switarateni i ta kuma vanhu va ka va phakela maphepha lama kombaka leswaku ku na swikolo swo karhi leswi vana va nga yaka va ya titsarisela ka swona. Khombo ra kona hileswaku swin'wana swa swikolo leswi a swi titsariselanga na ndzawulo ya dyondzo eAfrika-Dzonga se hi swihi leswi vana kumbe vatswari va fanele ku swi kambisisa va nga se titsarisela eka xikolo xo karhi ke. Loko n'wana la ku ya ka ti-TVET college kumbe ka ti-university lexi swi sungula i fanele a rhanga languta ku ri university yaleyo kumbe college yaleyo yi rejistariwile na. Loko se a chekile ku ri college yaleyo na university yaleyo swi rejistariwile na a nga swi cheka ka department ya higher education kumbe a cheka na va SAQA kumbe a cheka na lava va council of higher education ku ri a kota ku vona registration number ku ri impela xikolo xiwani xi rejistariwile na hi kuma a ma heteleleni n'wana ta hetelela a ya dyondza a kuma ku xikolo a xi rejistariwanga ivi mali ya vatswari ya vusiwana leyi va nga yi tirhela ku vava ivi ya dyiwa registration ka ti-college muhaxi naswona swi important ngopfu vana va fanele va ti languta nkarhi wun'wani va fanele va languta registration ta ti-college nkarhi wun'wani college yi registare only one program yin'we ntsena maybe office management ni mi nyika xikombiso mi kuma ku college yaleyo yi na 5 programs leti to ti nga rejistariwanga mara loko mi nghena kwala college yaleyo mi vona registration number ya department swo fana sweswiya mara kuma ku se loko mchudeni a ya heta va byela ku course yaleyo a yi rejistariwanga mara kuma ku college yaleyo yi rejistariwe only for one program so va fanele va swi languta swo fana sweswiya machudeni loko va ya ka
ngopfungopfu ka ti-private TVET college, because ti-public TVET college na ti-public universities loko program yi nga fambisiwangi kahle swi va swi kha swi tiveka, ivi ku na leswi vitanaka i senate of university academic board ya kona, kasi ka ti-TVET ti-academic board va swi kota ku va kota ku lunghisa na department of education lava tirhaka hi curriculum development. So a va ti languteli swo fana sweswiya, and va languta na ku ri NQF level i ti le ka level mani ti-course teto. Nkarhi wun'wani ta kuma ku muchudeni u endlile mani a kuma ku NQF level a yi pfumeli ku ri a nga hundza ka next level. Vanhu vo tala eAfrika-Dzonga a va swi koti ku hatla va titsarisela na tiyunivhesiti ku hambanahambana ka tona. Xana switandzhaku swa ku va n'wana a hlwela ku titsarisela na yunivhesiti hi swihi ke? Ku va n'wana a nga endlangi ti-applications eka lembe ri nga hela for lembe leri ra 2023 swi na switandzhaku ngopfu, because hetelela a ya chuza ti-career leti mi kuma ku a nga laveki tona, ivi loko a chuza career loko a nga laveki yona ni kuma ku a xikarhi ka lembe u hetelela a feyila. And loko u feyile, loko mo languta kahle danger ya kona NSFAS hi yona yi va fanelaka ka nkarhi wa sweswi. Loko se a feyirile NSFAS yi nge koti ku tlhe yi n'wi hakelela ka lembe leri taku loko a lava ku ta a yunivhesiti kumbe a ya a TVET college. Hi swona switandzhaku swa kona sweswo. Nkarhi wun'wani mi kuma ku van'wani va rhobiwa, van'wani va tlela handle, ku na swo challenges leti ti vonaka lomu tiketeni a tiyunivhesiti, hi mhaka ku hina vatswari a hi encourage na hina vana va hina hi va sala ndzhaku hi vona ku himpela va registerile na. Se nkarhi wun'wani ni kombela ku vatswari a hi pfuneni vana va hina va heleketa tiyunivhesiti lomu tikholeji hi vona ku ri va tshama kwini, va registere yini, swi fana sweswiya. So i ntirho wa mutswari un'wana na un'wana wa ku va a pfuna tiyunivhesiti na tikholeji ku endla sweswo. Advice yanga kha vhathu vhane vha vhori vha litsha tshifhinga tsha registration ndi uri vha registere u kha ḓi vha na tshifhinga uri vha avoide dzi line hezwi zwo ri vha ḓo ṱuwa vha ya vha eḓela nga matsheloni vha wane muthu a tshi khou bva a Cape Town a tshi khou ṱoḓa ngeno Limpopo for uri a ṱoḓa a ite late application. Ndi vhona zwi khwine badi u save stress no save tshifhinga. Ndi vhona vha tshi tea u apply nga tshifhinga uri hezwi tshifhinga tsho swika tsho ri vha ya tshikoloni vha songo tsha stressa. Dzi dovha zwa save na vhabebi uri mini vha songo wara zori ṅwananga u khou ya gai, u khou eḓela ngafhi, hune ndi thaidzo khulu. U tamba ngoho ndi tshi khou bva ngeno ndi tshi khou ya Cape Town ndi sina shaka, ndi sina tshiṅwe tshifhinga ri bva kha dzi family dzo fhambananaho ri na vho ri wo lwa mindende. Ndi vhona advice yanga ndi uri vhana kha vha apply kha ḓi vha na tshifhinga, ende nda tshi ḓo iṅwe advice ndi uri mini kha vha ri vho swika kha murole wa 12 vha humbele advice kha vhorine vha vhori ri kule, kana vha humbele advice kha vhathu vhane vha vhori vho no phasa murole wa 12 uri vha kone u advice, vha kone u thivhela hezwi zwa dzi late application. Vusweti byi tinyike mandla etikweni reru ra Afrika-Dzonga. Ku na vana lava pasaka va pasa kahle swinene, kambe hikwalaho ka ku va vatswari va vona va nga ri na mali ya ku va yisa exikolweni va hela va lo ti tshamela emakaya va nga ri na vumundzuku. Se hi la ta tiva ku xana loko n'wana a pase kahle ivi a tsandzeka mali ya ku va a ti yisa xikolweni a nga pfuneka njhani? Munhu la nga apply loko mo languta kahle since 1994 ku va na mfumo lowuntshwa, government ya Afrika-Dzonga yi le ku pfuneni swinene ngopfungopfu hi tlhelo ra hala ka NSFAS. Machudeni hinkwavo va hakeleriwa, ni va vula ka 26 public institution ti-universities na 50 ya ti-TVET colleges. Vana va hakeriwa ku na ti-allowance, va hakeriwa na ti-accommodation, swilo hinkwaswo swi va swi tshamisekile. So ku encourage ku vana a va apply, lava vo ka va lava ku ti-bursary ti tele tikhampani leti pfunaka machudeni mhaka ya ti-bursary. Hambi kwala mi tirha kona muhachi wa SABC va pfuna machudeni hi mhaka ya ti-bursaries ya vana va kota ku pfuneka. Hi swihi leswi vadyondzi va fanele ku swi tekela nhlokweni ngopfungopfu endzhaku ka ku huma ka mbuyelo wa ka ntanga khume? Sweswi mbuyelo wa ka grade 12 u humile, vana va pasile. I ncini lexi va faneleke ku langutana na xona? Xo sungula, vana vo talo va endlile swikombelo a swikolweni swa le henhla ku nga ka tiyunivhesiti, hambi ku ri ka ti-TVET colleges na swikolo swa ku hambanahambana swa private swa public. So va fanele va tshama va karhi
va languta mintsariso ya vona. Ma swi tiva mahaxi na vayingiseri leswaku mhaka leya ya ku va ta famba kunene va vutisela kumbe va landzelerisa mintsariso a swa ha tirhi masiku lama ti-walk-in application. Lexi nga kona va fanele va languta ti-email address ta vona loko va nyikiwa ti-ofara, tiyunivhesiti va nyika ti-ofara a va ngoti va teka ti-offer letiwa, hikuva loko vo teka nkarhi va swi kota ku hindzisa offer va yisa ka un'wana. Then xa vumbirhi tifoni ta vona a va tshami va nga cincacinci ngopfu ti-starter bank kumbe loko va ta va contact va kota ku va vona. Ku na tilayini ta ku tala lomu a tiyunivhesiti vana va le ku ringeteni hi matimba swinene ku va ti tsarisela leswaku va ta va na vumundzuku lebyinene. Khombo ra kona tin'wani ta tiyunivhesiti kumbe ti-college leti vana va ya ku va ya ringeta ku tsarisela eka tona a va le ku amukeriweni hikuva ti tele na swin'wana swiphiqo swa ku hambanahambana. Hi vile na nkateko wa ku burisana na van'wana va machudeni hi twa leswaku ku ti tsarisela eka tin'wana ta tiyunivhesiti ta kwala eAfrika-Dzonga swi famba njhani hi ke nakona va hlangana na swiphiqo swa njhani. Mina Nyeleti Chauke ni huma ka Malamulele, dyondza kwala Tshwane University of Technology. So far ti-registration ti le ku fambeni kahle, vana va le ku registareni. Problem ya hina a ku ri for NSFAS ka ma-first year va engeza yo vuyisa ti-SMS, ti-funded students. So last week vana a va la ku register, loko vana va la ku register a hi boheka ku endzeni cause va blokiwini, a hi boheka ku yini va hakela ti-1.5, vo tala va phushaku va fa va hakela ti-1.5 ku va endleni va secure space. So va hakelini vo tala va ti-1.5 ku va ta endleni va ta kuma space va registarini ave masina a va ngeza va register, van'wanyana a va ngeza va register ma-first year. And like loko hi cheka namuntlha a veza va kuma ti-SMS, so still va ha ri ku hakeleni ka ti-1.5 flip ya problem NSFAS ya hina, problem ya hina ko va NSFAS ntsena. So far registration process ya registration le ku fambeni kahle, but last week hi ve na problem yin'we a yi nga swi koti ku ri register ku va ni a yi blokiwini NSFAS a yi nga ta hakela. And nakona system ya hina a yi ri hansi, so mara va yi lunghisini yi vuya yi va backup and then registration so far yi fambeni kahle. Masenior va unblockiwini sweswi ni hi vone statement xa va blade va yi byela ku ri ta swi kota ku register vhele yi registerini. Na mina ni mun'we wa vanhu va registerini va masenior, mara ma-first year sweswi vo tala a va swi koti ku register cause va te list ya vona yi ta sendiwa i ti 5-6 ta February. So vo tala va le ku ti hakeleleni 1.5, mara challenge yi faceaku sweswi hi ya ku lavo vo huma from disadvantaged backgrounds a va swi koti ku ri va hakela mali yale, va fana va rinda ti 5 or ti 6 ta February. Mina Clifford Shwambu no Magyani aka Mninginisi block 3 ya ni vona kha ti famba kahle, mara ko va na kinga yin'we ntsena. Kinga leyi nga kona i kinga ya ti-NSFAS a yi seza yi approve machudeni lamantshwa, so tolo yi approve machudeni lama khale kuma provincial funded. So tona ti-registration ti famba kahle ka tiyunivhesiti kwato, mara kinga i ku machudeni lama nghenaka ma first year a ma funded, so ma faneke ma humesa ti 1.5 laha hi nga kona la TUT ma fanele ma humesa ti 1.5 ma ta kota ku registara va ma unblocka ma kota ku registara. Hi mhaka ya ku NSFAS a yi seza yi va fanda ku va nga kotela ku registara mahala a yunivhesiti yin'wana na yin'wana. So loko va lava ku registara va fanele va humesa ti-registration fee, mara so far registration ti na ku famba kahle, mara only ka vanhu lava va nga na mali yo hakela registration fee la TUT ku nga 1.5. Le ku sunguleni ka documentary hi vulavurile kantsongo hi vana lava hlwelaka ku va va ti tsarisela lomu ya tiyunivhesiti. A hi tweni leswaku van'wana va machudeni va tsundzuxa yini machudeni kuloni lava hlwelaka ku ti tsarisela. Advice yanga kha vhathu vhane vha vhori vha litsha tshifhinga tsha registration ndi uri vha register kha ḓi vha na tshifhinga uri vha avoid
dzilayini hezwi zwo ri vha ḓo ṱuwa vha ya eḓela nga matsheloni vha wane muthu a tshi khou bva a Cape Town a tshi khou ṱoḓa ngeno Limpopo for uri a ṱoḓa a ite late application. Ndi vhona zwi khwine badi u saver stress no saver tshifhinga. Ndi vhona vha tshi tea u apply nga tshifhinga uri hezwi tshifhinga tsho swika tsho ri vha ya tshikoloni vha songo tsha stressa. Dzi dovha zwa saver na vhabebi uri mini vha songo wara zori ṅwananga u khou ya gai u khou eḓela ngafhi hune ndi thaidzo khulu u tou amba ngoho ndi tshi khou bva ngeno ndi tshi khou ya Cape Town ndi sina shaka ndi sina tshiṅwe tshifhinga ri bva kha dzi family dzo fhambananaho ri na vho ri wo lwa mindende. Ndi vhona advice yanga ndi uri vhana kha vha apply kha ḓi vha na tshifhinga ende nda tshi ḓo iṅwe advice ndi uri mini kha vha ri vho swika kha murole wa 12 vha humbele advice kha vhori na vha vhori ri kule kana vha humbele advice kha vhathu vhane vha vhori vho no phasa murole wa 12 uri vha kone u advice vha kone u thivhela izwi zwa dzi late application. Loko va nga tekiwangi eka tiyunivhesiti hi ku ri tiyunivhesiti ti kuma swikombelo swo tala ngopfu. A va languti na timhaka ta ti-TVET college. TVET colleges va swi kota ku nyika swa tipfuno eka swa timali. Va nga ka ti-TVET colleges na ku hlawula mitirho leyi va faneleke ku dyondzela yona. Ku na mitirho yo fana na tidyondzo ta vurimi. Loko hi vulavula hi timhaka ta tidyondzo ta vurimi a hi languti ntsena ku rima ntsena. Ku na swo tala leswi nga ndzhaku eka tidyondzo ta vurimi, science of agriculture. So swi tele ngopfu leswi va nga swi dyondzelaka. Va tele vana lava nga pasa kambe swipesi i swintsongo. Ku nga yona mhaka loko va nyikiwa ti-ofara a va nga koti va teka ti-ofara. Lomu ya ti-college hambi ku ri ka tiyunivhesiti ku na ti-section kumbe ti-unit leti vulavulaka hi timhaka ta va career guidance and counseling. My advice to them like ka vona for sweswi i ku a TUT va ri ti-cost full ende ringetini leswo ku kumeka ku va kombisa ku vana va xikolo lava lavaka ku kuma space hi vangani va tele ku fika kwihi mara va hi byela ku yini ti-cost full. So a ndzi va advise ku for now ka nkarhi wa sweswi a va yimelanyana hikuva na hina va hi tshembise ku by next week Monday va ta va vona ku space xi inani cause ku na vana lava nga in apply at TUT. Ku na lava nga apply TUT va acceptiwa and then va nga register va accepta ka ti-university tin'wanyana va register. So for sweswi a va ri ku clearing ka vana lavaya. So by next week hi ta va kota ku vona ku space se lexa vanhu vangani eve va ta kota ku pfula ti-course tinani. So a ku ri na la ti-space ta ti-faculty tin'wana a va ri ku ringeteni hi matimba hikwamo ku ri ku lava kun'wana lava va nga na ti-course full lava nga na ti-course full va ringeta hi matimba hikwamo ku va nghenisa va endlela ti-space ka ti-faculty ta vona. Ku vile na timhangu ta ku tala laha eAfrika-Dzonga laha vatswari va nga sala va nga swi tivi leswaku va taka mati va sweka yini. Ni vula leswi hikuva van'wanyana va vana va suka emakaya va ku va ya eswikolweni vatswari va fana no rhumela timali ta swakudya, timali ta rent na timali to hakela xikolweni, kambe vana va fika va endla swihuma ndleleni va nga exikolweni mali leyi va rhumeriwaka hi vatswari va ti dyela. Se hi swihi leswi vatswari va fanele ku swi endla ku kambisisa loko hakunenenene vana lava va ri exikolweni? Muhaxi sweswi hi tirha ka xiyimo swin'wana swo tekanyana. Ku na leswi swi vitaniwaka POPI Act, Protection of Personal Information. Loko n'wana ri under age, yes vatswari va nga swi kota ku va kota ku cheka ku ri n'wana wa vona wa swi kota ku wa ya titlilasini na wa tsala ti-exams wa tsala ti-test to fana sweswiya. Kambe loko ku ri ku a va sure va fanele va tihlanganisa na university management. University management yi ta kota ku yi na right ya ku hi vitana muchudeni yaloye
ku ri please ku na vatswari wa wena but hi kombela ku ri matswari wa wena va lava ku ta tiva 1 2 3 ivi a hi nyika that consent kambe loko ku ri ku na leswin'wana swo ka swi nga fambeleki hi ku machudeni hi na admission policy loko hi vona ku mpelampela leswi a swi endlaku a swi fambelani and vatswari vona va hakelaka ti-fees ha swi kota ku va hi n'wi byela ku phela loko swi ri so hi nga nyiketa vatswari wa wena ti-result hi mhaka ku hi vona va ku hakelelaku and hi va hi trayile all angles ti-avenue hinkwato ku ri muchudeni loyi a kota ku pfuniwa and i fanele a va transparent ni ka vatswari va yena sweswo ka wena mingiseri wa Munghana Lonene FM Makomba ndlela ni le ku tshembeni leswaku hi le ku fambeni swin'we nakona a wu famba swin'we ntsena u le ku dyondzeni ka swa ku tala eka madyambu ya siku ri namuntlha eka documentary leyi ku na mhaka yin'wanyana laha eAfrika-Dzonga leyi yi ndzi vavisaka swinene vatswari va ku tala a va na mhaka ngopfu na ku landzelerisa tidyondzo ta vana va vona n'wana wa ya xikolweni a vuya lembe hinkwaro mutswari na siku na rin'we ra mhamba a nga si tshama a la ku xiya kumbe ku kambisisa loko n'wana wa yena a ri ku endleni ka mintirho ya xikolo se xana vuxaka bya vatswari na vadyondzisi eswikolweni byi njhani ke ni ta hlamula ni nga ti tinyingi loko la xikolweni lexi ni nga tivi kun'wanyana vatswari va kahle ngopfu sweswiwani vhiki ra ku hundza a hi ri na open day laha hi nga tlhela hi hlamala va sapota swinene a tlasi ya mina ya grade 5C ku lo va vatswari vanharhu kumbe munhu lava nga swi kotangiki hi tlasi va ri 42 a tlasini ku te 39 wa vanhu vatswari na tin'wana tlasi hinkwato hi nkarhi na nkarhi hi vona vuseketeri kumbe support leyikulu ya vatswari a va hi disibisi ka sweswo ene aka mhaka leyi mafosi hina hi vona ndlela ku le ndzhaku tirhisano lowukulu swinene eka vatswari na vana xikombiso namuntlha dyondzo ya namuntlha yi lava n'wana mutswari na mudyondzisi se hi va tirhisana swinene vatswari va fona nkarhi wun'wana va kun'wana i faka a tlanga va fona hi minkarhi n'wana loyiwani vhiki hinkwaro a nga zangi a n'wi byela ku i na homu wena kumbe ntirho kaya xana i ntiyiso ku a ku va ri homu na kumbe u munhu wo tlanga na so vatswari va namuntlha a ni tiyi ku vhele most of the parents i vanhu va 1980s ku 78 kwalaya i va xinamuntlha va nghenelela ngopfu and va vutisa ngopfu wa timhaka ta AGM hi vo December hi laha vhele loko swin'wana swi nga khomangi kahle kumbe matirhelo man'wanyana a va khomi kahle va kota ku va vutisa swivutiso hinkwaswo ivi swi va clarify va clear ka swin'wana swin'wana hikuva hi answer question ta vona clear so ku na tirhisano lokulukumba ngopfu ka vatswari na vadyondzisi va hina hi yo mhaka hi ku ya hi mina ni vona vana va pasa kahle hikuva vona va hoxa xandla ngopfu hi sweswo kona mingiseri wa Munghana Lonene FM Makomba ndlela wa tshame na mina eka madyambu ya siku ra namuntlha eka documentary leyi vulavulaka hi ku tlhelela exikolweni kumbe back to school ku na vanhu va ku tala eAfrika-Dzonga lava tsakelaka leswaku va nga antswisa vutomi bya vona hikuva va tlhelela exikolweni kambe va twa va ri na ku chava hikuva va langutisa malembe ya vona leswaku se i vakulu nakona loko va tlhelela eswikolweni va ta tikuma va ka va dyondza na vana va vona xana vanhu lava ku tani va nga endlisa ku yini ni ri mhaxi ku na ti-abet center na kwale Limpopo ti kona leti ti controlaka ndhawu ya dyondzo loko hambi u ri na 30 years u ri na 40 years wa ya ka ti-abet center i fika ya dyondzo ya registara matric ivi i kota ku pasa i nga ta vo unisa i nga ta vo ti-TUT i fika i dyondza i nga hetelela i ri mistress or i ri tichara or i ri nurse so swi ya ku wena i va i tiyimiserile na i nga languti ku ri no mfumo wu le ku pfuneni 350 loko mo languta mhaxi mi breaka hansi a yi endli nchumu yi ntsanana kambe loko wo ya xikolweni hi kota ku va hi phusha hi ya phambili swi ta kota ku va swi hanyisa swi hi pfuna na tifamily ta hina na titsongwana ta hina lava nga kusuhani na hina va lava ku pfuniwa hina ku na vana va ku tala va endlaka swihoxo eswikolweni ni vula loko swi ta eka ku hlawula ti-subject leti va ti dyondzaka leswi
swi nga endla leswaku va hela va nga amukelekanga etiyunivhesiti kumbe ti-college leti nga kona laha eAfrika-Dzonga. Xana ku hlawula ti-subject swi na xiave muni eka ku va n'wana a amukeriwa kumbe a nga amukeriwi eyunivhesiti? Yes, nkatsakanyo wa ti-subject teto ta machudeni loko va ha ri ka ndhawu leyi le hansi na wona wu na nkoka ngopfu hikuva loko ti-subject ta vona ti nga tshamisekanga va va swi koti ku va kota ku va va amukeriwa ka tiyunivhesiti. Ni nga mi nyiketa xikombiso, mi kuma ku muchudeni i lava ku endla maybe mechanical engineering or mega electronics, mara mi kuma ku a nga endli pure maths, u endla maths literacy, a endla na agriculture, a nga endli physical science, muchudeni loyi a nge ngheni ka engineering. So swin'wana swi va ku va ku ri ndhawu leyo dyondzo leyi fanele yi kuma yi karhi yi pfuna na loko a ni kha ni hlamuseta ku ri loko wo kota ku endla good subject combination swi ta va pfuna machudeni lama va kota ku humelela. And kasi hi fanele hi sungula hansi from a grade 1 hi make sure ku ri subject leti machudeni leyi va hi va dyondzisaka ku ya henhla swi ta hi pfuna ku ri loko output ya vona loko va fika ka grade 12 loko hi vitana ku NQF level 4 swi ta hi pfuna ngopfu ku ri swilo swa va nga hlupheki loko va fika ka tiyunivhesiti maxa. Vana va ku tala eAfrika-Dzonga a va swi tivi leswaku loko va ri karhi va dyondza xikolo va nga hlawula career muni kumbe va nga hlawula tidyondzo ta njhani. A ku na vuxokoxoko ngopfu loko swi ta eka mahlawulelo ya tidyondzo. Vana vo tala a va swi tivi leswaku va nga pfuneka kwini, va nga pfuniwa hi mani, nakona va nga hlawula tidyondzo ta njhani leti nga ta fambelana na vona leswaku va ta va na vumundzuku bya kahle. Xana vana va muxaka wolowo va nga pfuneka njhani? Loko va twa va lava ku tiva swo tala mayelana na tidyondzo leti va faneleke ku teka, va nga ya va vutisa kona. Then na lomu ya makaya ku na multi-purpose center, khale a hi vulavula hi ti-abet center. Aka ti-multi-purpose center va nga ya va kuma vuxokoxoko mayelana na tidyondzo leti va nga ti tekaka. Kumbe xana hambi ku ri ku kuma eka vadyondzisi va life orientation kwalomu eswikolweni a va letela hi swona, va nga tlhela va tlhelela ku ya twisisa timhaka ta tidyondzo leti va nga ti tekaka. Then lomu ya tiyunivhesiti hambi ku ri ka TVET college ku na leswi va nge i orientation mahaxi. Eka orientation va nga ya vana va nghenela ti-orientation classes. Ti-orientation classes ti ta va pfuna leswaku va na vuxokoxoko kumbe va na vutivi mayelana na yunivhesiti leyi va nga ta va nghena eka yona eka swa matshamelo. Loko ku ri na ti-orientation classes to na tetiya a va ringeti ku endla ti-network, hikuva orientation hi vulavula hi mavhiki mambirhi. A va endli ti-network ku ndlela ku loko se va sungula ku dyondza va ta kota ku vutisa tichomi ta vona. Potwa imona wa le kaya vona ni mbuyelo wa vana a wu nyawule. Vudyondzisi byo recommend-iwo. Potwa imona wa le kaya vona ni mbuyelo wa vana a wu nyawule. Vudyondzisi byo thoriwa hi le vona. Potwa imona wa le kaya vona ni mbuyelo wa vana a wu nyawule. Vana va sukela swikolo leswi nga kusuhani emakaya leswi nga kwala Giyani, Malamulele, Thohoyandou na kwala Polokwane, hi lavaya va famba va ya lava swikolo lomu ya vo Cape Town, lomu ya vo Joni. Se hi la ta tiveka madyamba siku ri namuntlha ku nga va ku ri na ku hambana eka dyondzo leyi vana va yi kumaka eswikolweni swa le kule na swikolo leswi la kaya ke. Ku hava ku hambana hikuva tidyondzo leti phameriwaka ta fana hinkwato. Loko ku ri swikolo swa tidyondzo ta le henhla ti-program kumbe ti-qualifications leti ti phameriwaka ti va ti voniwile kumbe ti regulatiwile hi council ya higher education. Swi va swi karhi swi fana. Xikombiso leswi dyondziwaka eYunivhesiti ya Venda na leswi dyondziwaka eYunivhesiti of Limpopo swa fana ngopfu swinene na leswi dyondziwaka eYunivhesiti ya Western Cape kumbe Cape Peninsula University of Technology. A hi nge xikombiso ni lava ku ya dyondzela timhaka ta nawu. Dyondzo kumbe program ya timhaka ta nawu ya fana eka tiyunivhesiti hinkwato, hambi ku ri swikolo swi swa basic education kusuka ka va grade 1 ku ya fika aka grade 12. Leswi dyondziwaka swi va swi karhi swi fana. Leswi dyondziwaka lomu ya makaya
swi fana na leswi dyondziwa kwale emadorobeni lero a ka ha ri na nidi ya ku munhu a nga suka laha a tshamaka kona a ya lomu emadorobeni hinkwaswo swi tikomba swi karhi swi ringana masiku lamawani mahaxi na vayingiseri. No, mina ni vona ku nga ri na ku hambana like vana va tala loko va ri ka grade 12 va apply ka ti-university to tala mi kuma ku TUT is the last option loko u ti byela ku loko o rejectiwa hinkwako ko a nga ta ya TUT loko a acceptiwa hi kona a nga ta chuza ku yena ku ya kwihi mi kuma ku n'wana u acceptiwa kumbexani a UCT kumbexani CPUT and u lava ku ya explore u karhele ku tshama kaya ve ri kaya ka hisa sweswo swo taniya u lava ku ya Cape Town swa boha nge tshiki CPUT or UCT a University of Technology a Tshwane la TUT so boheka ku endla yini a ya le kule le. Ndi vona hu sina phambano kha vhathu vhane vha ri vha dzhena TVET na vhathu vhane vha dzhena university ndi khou zwi ambisa ngori mina nṋe ndi muṅwana wa matshudeni ndo thoma nda fhira nga TVET before ndi tshi ḓa nga university ngauri TVET nayo i vha yo concentrate nga maanḓa kha tshikili i vha yo concentrate nga maanḓa kha tshikili university nnzhi dzi ofara dzine dza vhidzwa upfhi theory zwine ha vha uri kanzhi ri tori ri tshi fhedza ra kona uri ri ṱoḓe practical zwe ra vha ri khou ita zwone mishumo ndi vhona hu sina phambano khulu ngori ri a kona uri shume mushumo muthihi arali ndo ita IT nga ngeno TT na muthu ane khou ita IT TVET ri a kona uri shume mushumo muthihi ri hole tshelede yo lingana ndi vhona hu sina phambano khulu nga zwi ya ngori muthu khou ṱoḓa mini vhutshiloni o ḓivhudza mini u ṱoḓa tsheva mini a ku na ku hambana ku fana mina a ni fanele ni ya dyondza ambombela ka campus yin'wana ya TUT ambombela mara ni voyini swi vona ku va ri kule na ku va ri kusuhani le kaya lexi a twa ku i ku va kusuhani le kaya hikuva loko mo twa swin'wana swi tika kumbe ni swi twa ku n'wi ni dyi mali ya grocery swin'wana na swin'wana na swi kota ku khandziya ni ya tumbelanyana kaya for vhiki ni tlhela ni jika ni vuya xin'wana i ku i le kusuhana le kaya so loko ku na swin'wana swi lava ku i kota ku va kaya swa emergency wa kota ku fikelela kaya a ku na ku hambana hinkwako ni ngo kombisa hi ti-university ta TUT ti-campus ku ofariwa swi swin'we loko ku ri i course yini loko ku ri timodule tihi so a ku na ku hambana mara hi ku ya hi mina kumbe ni dyondza ku va kusuhani le kaya ni vona leswi swi nga kahle ku ri swa ku va kusuhani le kaya because ni kota ku fikelela kaya loko ni na xi xin'wana na xin'wana a ti nyungubyisa kumbe ku ti baxiwa hi swona hikuva hi vona ku seketelana na ku va swi sungula ka timithini ta hina nyiketa vatswari tinambara ta vadyondzisi ku ri xin'wana na xin'wanyana lexi va lava ku xi tiva kumbe swiphiqo swihi na swihi swikombiso vo n'wana a vabya kumbe mikosi na swin'wana na swin'wana leswi va swi nghena evuton'wini va kota ku va va hi fonela madyondzisi ivi hi swi tiva ku humelela yini na loko nkarhi wun'wanyani va wele hi tilo like rifu makaya ku ri n'wana kumbe mutswari a swi kota ku va hi sapota hikuva hi kundzuka pondo kumbe 200 aka n'wana yaloye a va ku a hlangana xiyimo xo tani so hi vona matirhelo ya xiyimo xa le henhla aka vatswari va xikolo lexi na vatswari ya vona hi vona order swinene a hi zangi hi vona vatswari va boxa xichalani va ta ku nwini swin'wana sweswo this scheme na yona ya hi phala swinene vana na va dya hikuva eminkarhini ya hina swi ri kona se hi vona vana va dya va dyondza va ri kahle ku un'wana i va a sekerini so hi twa ta vutisa swinene hi ku loko xi ta ku endzhaku leyi minkarhini ya hina hina a hi nga dyi nchumu loko babireki o huma exikolwanini ya tshama hikuva van'wana a va khome swikafutini hina hi nga ri na nchumu sweswiwani hinkwerhu loko babireki hinkwerhu va hi dyima na hinkwavo va dyini va titlilasi ku dyondzini va va dyini mitwalo se hinkwaswo leswi vona swi khensisa swinene a hi tweni Dr. Solipowe va hi hlamusela leswaku xana RPL swi vula yini nakona i va mani lava nga vuyeriwaka hi RPL leyi. Recognition of prior learning hi vitana ku RPL muchudeni wa swi kota ku a nga ya a ti-university especially ngopfungopfu lava a hi karhi mi vulavula hi vona mahaxi mi kuma ku a ni ri mimi hi vulavula timhaka ta ti-350 ni kuma ku ri walolowa ku a ya tlhelela a ya tlilasini a ti vona ku ri na dyondza na vana va hina
so a nga teka ndlela leyi vitanaku RPL, the recognition of prior learning, ni kuma ku nkarhi wun'we wa tirha ni kuma ni nyiketa xikombiso loko ku ri a nge n'wina mi mi kwala ka media kwala ka SABC ma swi kota loko munhu a kumeka a nga ri na grade 12 wa swi kota because university nga fika yi n'wi teka a endla degree ivi ta degree ya media studies or ko journalism a ri hava grade 12 because of experience yakwe yi n'wi pfumelela ku ri a kota ku va ya n'wi teka because experience ya munhu experience na content na curriculum swo fambisana na university maxa. So aka swifundza leswo ka swi nga tirhangi ngopfu ngopfungopfu ku fana na yona Limpopo a hi fanele hi teka dyondzo yi va xiphiqo xa hina muganga na swiyenge swa ku hambanahambana leswi nga kona a hi seketeleni dyondzo leswaku hi ta kumeka hi karhi hi tirha kahle vadyondzisi va lava ku seketeriwa hi muganga na tinhloko ta swikolo hi la ku vona ti karhi ti rhangela kahle a ku tlakusiwi vurhangeri loko ku ri na mhaka yo fana na ku kombisa ku vilela a hi voneni varhangeri va yima va byela lava nga ku kombiseni ka ku vilela leswaku va na mfanelo ya ku kombisa ku vilela kambe vana a va yi exikolweni a hi tshikeni mintolovelo liya ya ku loko ku ri na ku kombisa ku vilela swikolo na vana va xikolo va khomela nandzu ingaku hi swin'wana leswi swi hi saleriselaka ngopfu endzhaku kambe loko hi vona na fomula leya xifundza xa Limpopo xi tirhisaka swi tikomba yi karhi yi xi tirhela ngopfu because yi antswisini mbuyelo hi ku hinda 5%. I mbuyelo wukulukumba ngopfu swinene lero ni nge hlamali ngopfu ku aka class ya 2023 hi vona xifundza xa Limpopo xi karhi xi phikizana na swifundza swin'wana va tirhile swinene na vadyondzisi va tirhile na swiyenge swa ku hambanahambana leswi nga na nhlohlotelo eka timhaka ta dyondzo va tirhile xin'wana xi nga ni hlamarisa ngopfu i ku vona tikereke tele Free State ti seketela eswikolo kasi lomu ya KwaZulu-Natal ti radio ku nga n'wina va Munghana Lonene I'm sure va na kulori wa n'wina na ti community radio stations va seketela swinene eka swa tidyondzo loko ku ri na timhaka ta ku kombisa ku vilela vana va ka va dyondzisiwa hi switichi leswiwani I'm sure hi swin'wana swa tidyondzo leti hi nga ti tekaku hi swin'wana leswi swifundza swi nga tekaku tidyondzo letiwa eka swifundza leswi swi tirhaka kahle leswaku va mahlweni swi va tirhela na ku antswisiwa ka muake muhaxi na vayingiseri miganga ya hina yi le ku kuleni swi nga leswi na muako yi fika laha yi karhalaka a hi ringeteni nyana swinene ku vona leswaku maako leyi akiwaku yi va ya xiyimo xa le henhla kambe aka hinkwaswo leswiwa mhaka ya vutihlamuleri ni vona ingaku yi na nkoka mhaka ya vutihlamuleri na vurhangeri hi yin'wana leyi faneleke ku antswisiwa ngopfungopfu aka swifundza leswo ka swi nga tirhangiki kahle tanihiloko vana va ha sungula swikolo loko lembe ra ha sungula hi swihi leswi swi fanele ku endliwa hi swihi leswi vatswari va fanele ku swi endla ku va lulamisela vana lava leswaku loko va ya sungula xikolo va nga twi onge vo cukumetiwa kambe ko endleriwa leswaku va ta va na vumundzuku lebyinene hi swihi leswi vana va fanele ku lulamisiwa eka swona a hi twaneni vativi leswaku va vula yini hi mhaka leyi na xeweta hinkwenu vayingiseri va Munghana Lonene na vahaxi loyi a vulavulaka la i Dr. Tsikani Kanyane Bushomani I'm a clinical psychologist kusuka kwale xibedhlele xa n'wina xa Dr. CN Patudi Hospital namuntlha ndzi lava ku vulavula ndzi karhi ndzi kongomise eka vatswari va vana lava ya ku va ya sungula xikolo leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha ku nga ti preschool kumbe ti crash eka leswi ni nga swi vulaka i ku ri vatswari loko vana lava va nga se va sungula xikolo hi faneke hi va hi karhi hi va toloveta ku huwa na vona kwala kaya hikuva hi va hlayela tibuku hi ndla leswi hi swi vitanaka ku ti-house play ti-house play hi va hi karhi hi va hlayela tibuku loko va ya ku tleleni swi va swi karhi swi va dyondzisa leswaku ku hlaya swi na nkoka na ku va hi karhi hi va prepare maybe u nga acta as if u mudyondzisi kwala kaya n'wana a kota ku swi tiva ku na nkarhi loyi a fanele ku tshama a yingisela ku ri na loko se a sungula xikolo ku nga vi leswi n'wi tikelaka hi sweswo kona mingiseri wa Munghana Lonene FM Makomba ndlela
ni khense swinene loko i lombe ndleve eka madyambu ya siku ra namuntlha eka documentary leyi ni nga na ku tshemba leswaku u dyondzisa ku tala. Khense swinene eka muhumelerisinkulu wa documentary ku nga vona Sisi Ruth Maphophe, hi vona muhumelerisinkulu eka documentary leyi. Kasi ni tlhela ni khensa swinene eka vaendzi va hina va ku hambanahambana lava nga hoxa xandla eka documentary leyi. Kasi ke loko a ri mina Jara Mhlengwe Mafosi Try by Force eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ba mandla ni vuyelela ka vona miyingiseri loko u ni lombe ndleve ku fika emakun'wini ya documentary leyi. A hi ni mahlweni hi seketela xitichi xa hina xa xirhandzwa Munghana Lonene FM Makomba ndlela ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. A hi hlanganeni eka documentary leyi landzelaka. Gime.